Mwende ciandite wega thaa imwe cia rucini kahitukia ndagika igiri ni ithaa ria guthie na mbere na ndereti itu muthenya wa umuthi no nguririkanie no uthie na mbere na kwaraniria na ithwe na no uthie na mbere na kurumanirira na ithwe kuria nenda-ini cia ukinyaniria wathie kuria mwena wa Facebook page itu ni Kameme TV Kenya na no nguthie ngikuonaga mwena ucio ngiroraga ndumiriri yaku ni undu wa we urakiaraniria na ithwe wathie kuria mwena wa X ririkana ona kuono waranirie na ithwe kugerera @Kameme TV Kenya na handu itu mwena ucio na ningi ona kuria WhatsApp no ugerere njira yo na ni ukorwo kiaraniria na ithwe rucini rwa umuthi niguo tugikorwo tukinyitanira nawe ndera kurora ndumiriri igiri ithatu cia we mwiroreri mwende mundu gwitwo Mwangi urauga uratwamukire mwe kwemwe kuma kuria mwena wa Kikuyu. Asante sana ni undu wa gukorwo twaranite na ithwe thengio muno mundu gwitwo Chege nawe ndunauga we mwena uriku no urauga show ni njega rucini rwa umuthi magatheti ni wa maithirania Rishu Njoroge ukauga good morning nawe uratwamukira muno guku gwitu ututambue okay haria muri ndamukurana muno. Sara Kimuhu thank you muno wa Masi wa Kamwangi Ngugi thank you sana. Mundu gwitwo Peter wa Gashosho MC thank you muno. John Dirago we kuria Naikuru thank you. Wagare wa Githi thank you muno. Urauga we kuria United Kingdom tuko tuned kabisa thank you na karibu sana. Leo ni hida ria gukorwo tukiingira thiini wa ndereti itu rucini rwa umuthi ni njui mwiroreri mwende ni umenyete wega ati kuri na ithurano nini hariririo kuria kana icigo-ini 17 cia wodi icigo 6 cia ubunge na gicigo kimwe